Oman veliki, aman, bušinak, ivanjsko zelje, lepuh, obratiš, oman pravi, ovnjak, tuščak, veliki koren, veliko zelje, veliki oman, inula helenium. Uzgaja se u vrtovima, a divlji raste po vlažnim šumama, jarcima, proplancima. Trajnica je visoka do 1,5 metar, ima snažne kratke podanke i duge korene. Osušen intenzivno miriše po ljubicama, listovi na dugim peteljkama srcoliki su, jajasti, nazubljeni, sivozeleni, a odozdo baršunasti. Sakupljamo podanke sa korenima i to u proleće i jesen. Podanke dobro operemo i osušimo, ali ne na pretoplom mestu. Pospešuje cirkulaciju krvi, izlučivanje žuči i mokraće, otklanja zastoje, smekšava sluz. Pročišćava krv, jetru, bubrege, pluća, deluje kao antiseptik kod većine dišnih bolesti, angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća i porebrice. Povoljno deluje kod tuberkuloze jer sprečava razmnožavanje bacila, pospešuje metabolizam, pomaže kod šećerne bolesti, proliva, žutice, upale creva. Deluje protiv reume i gihta. Možemo upotrebljavati svež podanak ili pak samleven u prašak. Preti li prevremeni porod, valja uzeti pola čajne kašičice praška pomešana sa 2 kašike meda u 2 ili 3 navrata. Za lečenje kožnih bolesti namočimo u riblje ulje zdrobljene korenove, cvet omana i semenke pljuskavice. To grejemo 3 sata u vodenoj kupelji, procedimo i upotrebljavamo. Omanova mast od korena kuhanih u masti izvrsno je sredstvo za lečenje kožnih osipa, lomova, nategnutih mišića. Sveže listove stavljamo na rane i lišaje. Čaj od korena pospešuje mesečnicu i ojačava matericu, kao oblog pomaže kod svraba i svrbeža. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!